Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Mene perbakuan ki kawan red bom iwan bejereng tang baki tu apa ki beliau dan lang ada lang baru-baru dan kecaya rut roy daya bam ki awan ni ki rung be sepo tama kim yo jakami rasis eru ki ya ti ben tinjrong sepo takada ki ya yo ki men brand Ki berat ki berat bang po. Nanti berarti kulit we namangi ladon nang tekendong ta nilai khang sultan tang bau yo tu se yo pli kenyat tang berat itu. Kena teli ki berat. Nanti bertang tu dan tang we Kemudian hapok dukan baik ki apa kawan. kan ho Kan pielek kumno hapor. lem no hi badan ang sao na kena nanti Dan bangsa. Te pielek kumno hang ne pia. Marek seno par hapok bom. badan nanti ni jerong Bila jom nanti jerong. Sate siliang. Pijom Pijom nak dukan sate. tadi sudah spot tang pijom bintang tu spot Pijom nak tu nak dukan sepo. sudah baru apa sih sudah kan ni dan oh kirang babam jar dan ki customer ini untuk nanam yo ira ta Kemudian dei ba don ki sem halang ba ki sabar bom ne no. hai dan lang tambah kira mare pana di jerong kinyo ara bang ita dan bet lagi siapa tak kentai langun betul apa kinau lam ita dan sabar Allah mensau marwei nakata ka kejalat lian aku Pipat pi melile ne no. ngat yang asu kinyo kinyo tangamet dan siasa nanti Kanungut ki dan podukan. mo kibrit bawan mare nanti te kithek dan arwan di senang te proof ilalun labun badan senang temare tamabun mare nanti kimi jaka mare dah habia mentu hada sola lalu kebat kading dan rehan hai nade poset temo pada yure pada sange ini pembam wan baba Tim tapat pilih. di balik komplain ya kunan Oh lalit komplain mo. Mo pi ibe hang ne kan. Ini ki berat par ki ong. Kemudian baru kau pila sep kan ki kaja. nanti padi nama dia prabaji ado si baji ngidang set te si baji pan ngidang di podi tang bang periode hiram periode bhaba nama ki kenya tikem tu kabang nakon na ngabat sai kan ya buat senang Pilih kumno parang tak kapor wa. Pia halane pia. baru itu lah ya Mun nikong hapor ba ki mut ber diubom nikong piu i ne piu i hapor ba. yo iya tang masu yo tang bami kading tu mi kading katadam tu yo bitang kading kami Ba pethai kan. Piu sngo kan ba pethai. na takapol gi ya ki betu tersulat Ya kliang ki berat par ki ong kumno. tu lagi syuwan sembul Ki lawan pej kliang ki berat. yang nak apa